Unaso na lesihlobo esihlala esibalisa. Uma nje umndeni uke wahlangana mhlawumbe kunomsebenzi noma kunomcimbi, uhlale anamagama okubalisa okwenza abantu bafile bad. Uzamuzwa ahleli namanye ma-out nje kuyaphuzwa asondele kuwe. Ya, Buthokozane, mina ngisazama kwenza ilicense mfethu. Namanje ngiyiwani uyazi mos ukuthi ubaba washona. Hayi ngisakhumbula mfethu ukuthi ubaba wakho wandlula emhlabeni eyincesi manje wasishiya kabuhlungu. Ya kodwa mfethu abantu bayangithembisa ngapha nangapha mfethu. Umzala muzi wangithembisa u3500 ukuthi nge-driving school for ucode 10 azange ufake. Lalela ke Pratox. Ya mfethu umani ungakhali kakhulu phela mhlawumbe le mali akuthembisa yona azange asayithola. Yabona izimo emhlabeni ziyenzeka. No, buka ngoba umzala uThobile naye wangithembisa ukuthi uzongifaka le lapho asebenza khona eMetlibek, kodwa usengibathe ngiyamfonela akaphenduli amafoni ami, ngimfakela ama message akasanginiki feedback kodwa ngamnika iCV yami. Mina ngazi abantu bebangithembiselana ukuthi baza nginakekela makhona ubaba uma bazongishiya so. Hayi ke solo ngithi hayi ndoda lalela mani ungayithathi njalo. Uyazi ukuthi nalapha ekhaya amanzi ayangena makuna imvula. Makuna imvula kungena amanzi ngathi ngihleli ngaphandle. Kuze umuntu onginakayo, kuze umuntu othi nje masihlangane singumndeni angibizele eceleni anginike u450 ukuthi ngiyothenga amasenka ayi2 khona ngizoshintsha lawa asabolile afaka amanzi. Mina ngazi kahle kahle singumndeni siyoke sibambane nini ahlengezele inyembezi. Ya ngoba manje kufana nokuthi ngiyintandane. Kufana nokuthi ngiyintandane ngoba ngike ngilale ngendlala. Buka manje lo tshwala esiphuza la imali enengi lena. Kube lana mhlawumbe nginikwe 600 ngabe kukhona mhlawumbe lapho ngivale khona lapha ekhaya, kodwa ngoba sibambananga singumndeni kucolelwe ukuthi kuthenga utshwala kuphuzwe. Awukahle mani, yehlisa umoya. Ngiyazi ukuthi lento ikuphatha kabi ukuthi izinto ezifisa empilweni zisengakatholakali, kodwa phela akusho ukuthi umndeni ukulahlile. Ngicela ungabazondi bantu bomndeni. Ngimloyo ngizama kwehlisa isimo abese uyakhala lapho wonke umuntu ohleli lapho ahlezi ngakhona soyambuka soyakhala ngiyamhaga. Uyakhala uyasho manje sokhipha ezinye. Mina mfethu ngiyagula ngizomlandela ubaba. Ngiyagula mina ngizomlandela ubaba ngoba kuze umuntu ongimikisa kubodokotela. Mina into engiyifunayo i1. Ngifuna ukuthi ngithole umsebenzi ngizokhona kuzenzela yonke into engiyifunayo empilweni. Kuthiwe no. Ungakhali, sesisondele sibanengi ke lapho sizama kwehlisa umoya, sizama ukuthi angakhali simduduze simthulise. Uzawuphihlileka